ide 3. godinu na Bloomsdayu. Na plesnoj radionici ćemo raditi neke osnovne hip-hop-plese, spojit ćemo ih u koreografiju. Zašto ples na Bloomsdayu? Pa današnja muza, to jest muza ovog Bloomsdaya je Lucia Joyce, koja je bila poznata plesačica, koja se jako borila sa svojim unutrašnjim demonima, a zapravo ples je jedno terapeutsko sredstvo koje svima pomaže da promijene neke dijelove svoje ličnosti. One of the key cultural moments in an Irish ambassador's calendar is Bloomsday, and I was so delighted to learn that there was Bloomsday Croatia Festival when I came here, and I've been supporting it since I got here. Bloomsday means a lot to Irish people. It's a day to celebrate a really unique Irish writer who has become a global figure, so it's a real privilege for me to have the opportunity to come to Pula, where he lived for a period of time, to celebrate that day. You know your eyes, and that is what you just can't. I'm here presenting a Bloomsday Croatia on The Handmaid's Tale and its connection to Ulysses, and narrative writing, and a workshop for teachers and how they can use these texts in the classroom. I've just given a talk about Lucia Joyce's modern dance career. It was great to get the opportunity to share that with the teachers here in Pula, where James Joyce was a teacher. U 9. izdanju vratili smo se tamo gdje smo zašli prvi put kad smo došli u Pulu 2012. To je Polska arena gdje ponovno čitamo Lutajuće stijene, epizodu iz Uliksa koja se nije našla u Odiseji. Najponosniji sam na onaj dio zapravo da vidim danas u 9. izdanju one sudionike koji su bili ovdje protekle godine, vratili su nam se, danas će nas podržati u areni i eto, hvala svima što su došli na Bloomsday, mi smo presretni. Coming to Pula for Bloomsday for the last 5 or 6 years. It's been always fantastic and, you know, very, very lovely, accessible Joyce. You know, super easy, not overly academically laden, but absolutely great. Radim u gradskoj knjižnici čitaonici Pula i evo već 4-5 godina za redom sudjelujemo u Bloomsdayu u Puli. Ove godine malo me iznenadila tema, nekako nisam mogla skockat kako će to sve zajedno izgledat, međutim na kraju opet je Bloomsday razvalio Pulu. Pričali smo malo o plesu, pričali smo o umjetnosti, pričali smo o ludosti, pričali smo totalno nekim stvarima koje nikad nisam očekivala da će se povezati sa James Joyceom. To radim ne zbog toga što moram raditi, nego zato što stvarno volim Bloomsday, volim atmosferu, volim ljude koji dođu na Bloomsday, cijeli program, uvijek se nešto nauči, uvijek se zabavimo, družimo se, nastane takvo jednostavno zajedništvo koje je rijetko gdje se može iskusiti. Ja stvarno uživam u tome i volim to i želim da Bloomsday zauvijek živi. Jedva čekam iduće izdanje, zato jer je kraj, ali ova ideja nije bila, možda ne bi bio rekao jučer, zato smo bili totalno napeti, nismo znali kako će se sve razviti, ali mislim da smo ispunili sve planove i više od očekivanog. Publika je bilo uz nas kao i uvijek, sve naše institucije, prijatelji, družili smo se, šteta, sve je prošlo opet samo u 2 dana, već je kraj svemu tome i ne znam šta reći ovako, jer mi se u biti motiv po glavi sva te izdanja od zadnjih 8 godina, 9 u biti otkako znam isto Igora i sjetim se prvog trena kad smo se upoznali, ko bi bio rekao da ćemo sve ovo recimo napraviti zajedno, uz svih vas naravno, u cijelu ovu potporu i čak mi je jučer došla jedna ideja, odnosno jedan prijedlog od jedne kolegice koja ima malo ovako zagolicalo maštu, jer je rekla pa što ne biste vi napravili isto kao James Joyce muzej u Puli, pa eto time bih završio isto izjavu.